Shobana kokoni ndoda endala. kwenzakalani namhlanje yini lo ngiphathele yona? Wekhehla angithi njengoba ngafika ngizithunywa ngisahamba ngaka ukuthunywa namanje. Hayi. Sabingelele sizweni sabingelele emhlabeni wonke jikelele ngazi into enzakalayo la ekhaya. Ushobana kokoni ungizumile kuhle kokufa. Uyabona ukufa kuyamzuma umuntu mina ngithi ungizumile ngoba ngiyazi into enzayo. Mina ngazi ukuthi hayi uyingane yami nje angazi ukuthi nongicabangelani. Awubheke ubuhle bokusiza umuntu. Sengathi sonke bakithi singathandana kube kuhle kube kunje. Yabona mawutshala into elandela ukuvuna. Shobana kokoni inkunzi le. Inkunzi khehla angithi uneyinkomo zodwa la ekhaya. Yeah. So zizokwazi ukuthi iphembane kahle. Njengoba nami ungiphembisa ngithi siyaphembisana kusemhlabeni siyabambisana. Kubanithiwa nje ubungekho ngabe mhlambe angikaze ngafika la ngikhona. Ayi ngathi yakuzi nayisondela ku. Yezwa hayi angeke yenze lutho khehla umthetho iyawazi. Izitsheniwe kwathiwa siyahamba manje siyakosodola. Siyakusidlula dlende sikana ubambe sikhaflela umuntu ngamathe. Undaba zabantu ziyakhulumisa. Ndoda ngabe ngiyakwazi ukugiya ngabe sengiyagiya. Hayi ngehlale nje asikhuluma okuningi shobana enkonkoneni yamazi uthi uzoyibongela nje awugolibalele kanje ilanga Nkosi yami angisase ngisula umjuluko. Hawu inkomo hawu isibusiso madoda shobana enkonkoni ndoda amathonga kini aphinda kuhlanganise aphinda kukhuphule aphinda kuphakamise phezulu thina sifihla into esiyenzayo akufihlwa khehla. thina sifihli ebone bakubona ukuthi yini esiyenzayo noma sihlangane ngani kodwa ukuphinda ngeke sikufihle kubantu. Siyabonga kakhulu shobana enkonkoni sibonge namathonga kini niqhubile sikude le ezonela ukuthi uzofikela ngabanga nengozi namanje noma seba driver sebabuyele emuva siyabonga ukuthi ngizumile njengokufa. Khehla akukho bengingakwenza nami makufika umlayezo ophuthumayo kuthiwa yenza kanje ngenza lokho engithunywe kona. Siyabonga uvala.